Yes, reka tugushimire kandi twifuriza ibihe byiza ukurikiye Comedia TV waba twumva uri mu Minembwe urahatandukanye, reka tugushimire uri ku mugabane wa Afurika cyangwa se hanze yawo, navuga Amerika, Canada, Australia, Uburaya, abo mwese mutwumva reka tubashimire cane kandi reka duhurire muri comment utubwire igihugu urimo kutwumviramo, reka tugushimire cane rero. Nawe wamaze gukanda subscribe reka tugushimire, uri umuterankunga wacu mwiza ndetse uri n'inshuti yacu. Nawe utarakanda subscribe reka ukande subscribe ubundi tuzajya tubana gatanu kuri gatanu, ubundi dukomeze kwagura umuryango mugari wa Ecomedia TV. Tugarutse rero mu makuru yacu yagiye aranga icumweru ndetse n'ubu tuze no kubabwira uko mu Minembwe vyifashe kugeza ubu ngubu. Ese ubuzima bw'abaturage bumeze gute? Igisirikare ca FARDC co gihagaze gute kugeza ubu ngubu? Ese umutekano w'abaturage wo uhagaze gute? Reka rero ivyo ngivyo tuze kuzinjiramo maze ubundi tubabwire uko vyifashe muri bino bice vyose vya Minembwe, ndetse turaza no kugaruka tunarebera hamwe muri Haut Plateau uko vyifashe kugeza ubu ngubu. Yes, reka dutangirire amakuru yacu mu Minembwe nk'uko twabibabwiye. Amakuru yacu yaranze nako twababwijejeho mu minsi ishize, aho ku munsi, reka duhere ku munsi wo kuwa gatatu. Ku munsi wo kuwa gatatu isoko yo mu Bidegu yari isanzwe irema cyangwa se yahoze irema hari kuwa gatatu. Iyo soko yari yongeye kandi gutangira, abaturage bararema ku bwumvikane bw'abashefu batandukanye baturaniye iyo soko, baza kumvikana ko iyo soko bayifungura ikarema. Hanyuma iyo soko kuwa gatatu yararemye mu by'ukuri, abaturage bishimye bamerewe neza basabana baseka. Iyo soko irarema kuri uwo munsi. Nyuma yabwo bari biteguriye kuzorema ku wa gatanu bishimye bafite akanyamuneza kubera ko isoko yo kuwa gatatu yari yafunguye. Kuwa kane mu gitondo nibwo intambara yaje guturika mu masaha 4, kandi tubibutse ko yabaye abaturage benshi bari bamaze kuja mu mirimo yabo itandukanye cyangwa se amakitivite yabo atandukanye. Abaragira bari bagiye, abaja ku masomo, abanyeshuri cyangwa se abaja mu masoko nabo bari bagiye. Intambara ikaza guturika, umuntu wese yariko ahungiraho ari, kubera ko nta buryo bari bagifite bwo gusubira kandi mu mihana yabo cyangwa se ngo bongere kandi bahure n'imiryango yabo. Aho twababwiye ko abavyeyi baraye ukubiri n'abana, abana bakaza kurara ukubiri n'abavyeyi. Iryo joro abantu benshi baraye batabonanye n'ababo. Twongeye kandi tubibutse ko uyu munsi abantu benshi bari bazindutse baja mu isoko ya za Mikenke, kandi mu Mikenke twababwiye ko ari ahantu h'intera no mu Minembwe, ku buryo iyo uremye iyi soko uzinduka kare kare ugenda kugira ngo ugereyo hakiri kare ubone n'uburyo uri buze kongera kugaruka. Iyi ntambara rero yaje guturika mu masaha 4, abaturage benshi bagiye. Nyuma haje kuba ubwitange bukomeye bw'abaturage birwanaho, bakaza kubarindira umutekano ndetse babayobora mu nzira nyinshi bagiye banyuramo zitandukanye kandi zigoye zo mu bisambu, ndetse no kuzenguruka cane kugira ngo bongere bagere mu mihana yabo. Vyabasabye rero kugenda amajoro ndetse n'amanywa kugira ngo bahuruke mu mihana yabo. Dushimira Imana rero yabarinze kugeza ubu ngubu abaturage bose bakaba barahurutse mu miryango yabo. Mu vy'ukuri ni ikintu kitari coroshe kandi cari giteye impungenge cane, ku buryo bano baturage batari bafite inzira kubera ko Mikenke mu Mikenke bari bagiye, intambara yari yabereye hagati yo mu Mikenke ndetse n'imihana batuyemo. Aha ngaha twavuga mu Karingi, mu Bidegu ndetse Gitavi n'Irundu. Rero reka dushimire abaturage birwanaho ndetse n'Imana yabafashije uyu munsi abaturage bose bakaba baratashe bakagera mu ngo zabo amahoro. Nanone reka dukubitire nako turebe uko abaturage bimeze ubu ngubu mu Minembwe. Abaturage benshi twababwiye ko bari bahunze imihana yabo bava mu mihana ituraniye igisirikare ca FARDC, kubera ko igisirikare ca FARDC kitari kimerewe neza, cyari gifite umwuka utari mwiza kubera ko ivyo bari bahuye navyo vyo kuwa kane mu ntambara cyangwa mu gitero bari bagavye ntabwo vyabahiriye.
rero ntabwo bari bamerewe neza, vyatumye abaturage baturaniye ino mihana bagira ubwoba barahunga. Ariko amakuru meza dufite nuko abaturage batangiye kugaruka mu vyabo, twavuga imihana imwe n'imwe, uretse ko hari n'indi mihana batarazamo kubera ko nta ndagano cangwe se imvugo yari yaba hagati y'igisirikare ndetse n'abaturage. Kugeza ubu abashefu ntibarabona uburyo baganira n'igisirikare kiri mu Minembwe kugira ngo barebe ko hagaruka agahenge n'amahoro hagati y'abaturage ndetse n'igisirikare ca FARDC. Tunyarukire mu Mikenke. Mu Mikenke havugwa mayimayi nyinshi cane zinutse ziva za Mibunda. Izi mayimayi nanone zikaba zifite imigambi itari myiza ku baturage, aho baba baje kwiba inka, twavuga kunyaga inka mu baturage ndetse no gufunga. Kugeza ubu ngubu hakaba hamaze gufungwa abasore babiri, bavuzwe ko barimo bahunga, ariko mu vy'ukuri bano basore bari baragiye inka zabo ndetse n'izino nka zikaza kunyagwa. Nyuma yabwo igisirikare c'u Burundi kikaza kwitwara neza mu vy'ukuri kikagarura zino nka mu baturage. Ariko nanone tubibutse ko bano basore babiri n'ubu bagifunze, bari mu maboko y'igisirikare ca FARDC ndetse na mayimayi. Kugeza ubu ngubu rero mayimayi zirahari nyinshi cane, ntaco zikanga, zirahari, ziri ku bufatanye bwa leta. Na zino mayimayi ntaco zirimo kwikanga, zirahari, zirazerera, ziraboneka, abaturage barazibona kugeza ubu ngubu. Rero abaturage barasabwa kuba maso kandi tukabasengera cane ndetse no kubisakuza kugira ngo bino bintu turebe ko hari ico vyatanga. Imana ikomeze kurinda bano bantu bari mu Mikenke kandi imigambi mibi yose navuga mayimayi ifite izatsindwe. Nanone twabwiye ko mu bice kuri Zero, Bicumbi, hagaragaye mayimayi nyinshi cane, aho zaje bivugwa ko zirimo gushaka uburyo ki zakwiyegeranya zigatera imihana y'abaturage ndetse zikaza no gusahura. Cane cane twibutse ko turi mu mpera z'umwaka, aho bakunda kunyaga cane ndetse no kwiba amatungo y'abaturage ku buryo azabahesha kwinjira mu minsi mikuru bamerewe neza. Ariko turizera Imana ko ariyo murinzi wacu kandi bitazabahira ndetse bitazabagendera uko bavyifuza, kuko abaturage bari maso ndetse n'Imana yacu nayo izakomeza kubarinda. Rero mayimayi ni nyinshi cane, ziragaragara mu bice bibira vyose bihanamiye Minembwe. Mayimayi ni nyinshi cane, zirahari, ziragaragara. Mu Minembwe rero ntabwo vyifashe neza mu buzima bw'abaturage. Twibutse ko bahahiraga mu masoko atandukanye, twavuga na Kabiri, kuwa Gatanu, twari twababwiye nanone ko isoko yo kuwa Gatatu nanone yaremye, ariko aya masoko yose arafunze kugeza ubu ngubu. Mu vy'ukuri nta hantu bakura ivyo barya, ibibafasha rero mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko abantu nk'ibisanzwe ibintu vyinshi babikura mu masoko. Kugeza ubu ngubu rero amasoko ntabwo arimo kurema, vyumvikane rero ko ari ikibazo kitoroheye abaturage bari mu Minembwe. Kugeza ubu ngubu nta activité zisanzwe, amasomo arahagaze, ibice bitandukanye vyose vya Minembwe nta masomo, abanyeshuri ntabwo barimo kwiga, kubera ko abantu benshi n'ibintu vyinshi vyangiritse, aho twaberetse amafoto y'inka nyinshi zarashwe, amazu barasahuye, amazu menshi bagiye basahura mu mihana myinshi yarasahuwe, ndetse n'abaturage benshi bakaba batarasubira mu zabo. Vyumvikana rero ko ubuzima mu vy'ukuri bw'abaturage butifashe neza, ndetse aho abantu benshi barimo gutaka inzara ndetse no kubura aho bahahira ibibatunga vyabo vya buri munsi. Vyumvikana rero ko ubuzima bw'abaturage butameze neza, budafite umutekano wose usesuye. Rero reka tubashimire bakunzi bacu mukunze kudukurikirana umunsi ku wundi, tubashimire, Imana ibahe umugisha. Nanone wowe wakanze subscribe reka tugushimire, twibutse nawe utarayikanda. N'umuco mwiza kandi ntaco bisaba, n'isegonda imwe kugira ngo ukande subscribe, ubundi tukazajya tubana 5/5 mu biganiro vyacu vya buri munsi. Tugushimire nanone wo gufata umwanya ukareba ibiganiro vyacu. Imana ibahe umugisha. Twifurize ukwezi gusha kwa 12 gusimo gusoza umwaka wa 24, tubifurize kuzahurira muri 2025
aho tuzakora imirimo myinshi kandi ibikorwa byinshi byiza biteza sosiyete yacu imbere ndetse no kwaguka mu buryo bumwe n'ubundi. Tubashimire cyane mugire icumweru ciza, aho bwije Imana ikomeze kubana namwe naho bukeye, tubahaye mwaramutse kandi tubifuriza ibihe byiza n'amagara meza. Imana ibarinde, tuzongere tubonane. Murakoze.